Tarishishi ageze mu bwato, mbega umuraba we, buri wese atakambira Imana ye, wibakiza ibyago, Yona arasinziye. Umutekano ni wose, abonye bamurembeje, ati mujugunye aho kugira Niniwe, nakwemera ngapfa rubi. Natwe twakoze ibyaha bigera kuri ya ntebe, Imana ihagurutsa abayo ngo bavuge, amavuna arakorwa ngo tuve mu nzira ngari. Covid irahagera, byose birahagarara kugira ngo twumve iryo jwi. Natwe twakoze ibyaha bigera kuri ya ntebe, Imana ihagurutsa abayo ngo bavuge, amavuna arakorwa ngo tuve mu nzira ngari. Covid irahagera, byose birahagarara kugira ngo twumve iryo jwi. Urufirwa mumaranye gatatu kugira ngo shire ubwenge ku gihe, agaterana n'abandi mu rusengero. Nawe wageze viziyo, tekereza Covid mu gihe cyaguma mu rugo, n'agahenge twabonye nkayo na, ariko benshi bararohamye, baguye mu bwato kuruba igihombo, babara mu madorari. Buri wese ababajwe n'uruyuzi rwumye ataruteye, aho kubabazwa n'abari mu nzira ngari. Tumenye Niniwe, kambaza Uhoraho, impuhwe ze ni nyinshi, ijwi ntirihoraho. Natwe twakoze ibyaha bigera kuri ya ntebe, Imana ihagurutsa abayo ngo bavuge, amavuna arakorwa ngo tuve mu nzira ngari. Covid irahagera, byose birahagarara kugira ngo twumve iryo jwi. Natwe twakoze ibyaha